A Samobor je sa svojim Cufus festivalom ovog vikenda centar zvijezda druge vrste, klaunova i raznih performera i zabavljača. Ako ste usred ove krize odlučili napustiti svoj ured i u ruke uzeti opremu za žongliranje, pogledajte sljedeći prilog, jer Dario Todorović je provjerio kakav je zapravo cirkusantski život. Mam. Imaš šta, majstore? Će biti šta? Za gable će biti. Biće za gableci tekako, jer nema darežljivijih ljudi od onih dobro nasmijanih. Krenula je lova. Ako vam do sada nije palo na pamet zavidjeti uličnim zabavljačima, drugi put kad budete zarobljeni u svom uredu ili školskoj klupi, sjetite se ovih riječi. Sam sam sebi gazda i to je najljepše što se može u životu desiti. Ne bih rekao da imam radni dan. Baš zato ovaj 30-godišnji Talijan putuje svijetom, smišlja fore i zabavlja ljude. Rekli biste sigurno da netko ima normalan posao, a za hobi malo žonglira i zabavlja. Kod Barabe je sve suprotno. Inače sam kao hobi sam stolar. I platim moje mašine, blanje, ovo ono, platim sa pare da radim na cestah. Evo. Stolarija mi je hobi, ali to mi je baš posao i dobijem moje novace. Možda čudna slučajnost, ali i ovaj stolar koji se kasno budi, svojom svirkom na instrumenata istodobno, sa zanimanjem koje si je sam smislio, hrani cijelu četvoročlanu obitelj. Meni je idealan posao, meni je ovo najbolji posao na svijetu. Ja sam svašta radio u životu, svašta sam probao, i stolar sam po zanimanju, i radio sam kuće, i od drveta, i krovove, i grede, i balkone, i vrata, i prozore, i kopo kanale, i brao jabuke, i trešnje, i grožđe, i nema šta nisam probao. Naravno, rekao je da je ovo posao iz snova u kojem radiš koliko i karati se da, ali uspio ga je odati vlastiti sin. Ja bi volio ti jedan dan ovako s njim malo ići okolo, zezat se, uveseljavati ljude. Ne baš. Zašto? Jer je preradiš, moraš puno biti, imaš nasmijati djecu. Rekli bi mnogi da je baš to, nasmijati djecu, najveća plaća. Ovo dvoje Varaždinaca je završilo fakultete, ali ni u čarobnoj kugli se ne može vidjeti što ti život nosi. Tako su diplome i neku lažnu sigurnost koju one nose ostavili na policama i u ruke uzeli rekvizite za žongliranje i performanse. Pa da, imamo diplome na drugim područjima, ali se više bavimo žongliranjem. Žongliranja, akrobacija i izrađivanja balona. Pa ako netko od ovih klinaca misli postati profesionalni klaun ili njihovi roditelji razmišljaju o prekvalifikaciji, klaun Ludek će nam objasniti kako stvari stoje. Za profesiju klauna se školovao na više europskih lokacija i od najuvaženijih akademika. Želim biti slobodan i sretan i veselit se i mislim da to mogu sa svojim zanimanjem širiti okolo i jednostavno je tako utjecati na druge da probaju malo preskočiti krizu. Ali je li dovoljno samo reći ne želim više raditi za robovlasnika, već želim biti sam svoj gazda? Nije sve tako jednostavno. To da ti odlučiš je život da dođe tako. Ako nije da to probaš raditi, da možda hoćeš, možda ne, to je to ne možeš drugačije. Pustimo na sekundu ove lijepe i uzvišene riječi da prikažemo kako izgleda primanje plaće. Nije to uplata na tekući svakog prvoga u mjesecu. Stvari su ovdje mnogo jednostavnije. Koliko si dobar, toliko zaradiš. Poštenije od toga i ne može biti. Čak smo na kraju ove šarene priče uspjeli doći do neočekivanog konkreta i zaključka. Šta bi ti htio biti kad odrasteš? Isto tako. Everybody dance. Nakratko